Dobar dan, poštovani slušalci programa Antena radija. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U susret horizontu. Emisije koja ovog 8. maja bit će posvećena naravno Svjetskom danu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se obilježava 8. maja. Podsjeća nas na važnost humanih vrijednosti koje nadilaze sve razlike među ljudima, vrijednosti poput solidarnosti, suosjećanja i pomoći drugome. Ovaj dan se slavi u čast Henrya Dunanta, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i prvog dobitnika Nobelove nagrade za mir. Tim povodom emisiju specijalnu povodom ovog dana, Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, učenici osnovne škole 1. mart u svojoj emisiji Školsko zvono reći će nam nešto više o tome, pa poslušajmo njihovu emisiju Školsko zvono. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Školsko zvono. Danas naša radio stanica miriše na dobrotu. Znate li zašto? Ja znam. Danas obilježavamo Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. To je dan onih ljudi u prepoznatljivim prslucima, koji su uvijek tamo gdje je najteži. Nije oduvijek postojao Crveni križ. Sve je krenulo od jednog čovjeka, Italije i jedne strašne bitke. Tako je. 1859. godine mjesto Solferino, švicarski trgovac Henry Dunant našao se usred krvave bitke. Bio je užasnut jer niko nije pomagao ranjenima. Zamislite, on nije sjedio skrštenih ruku. Pozvao je lokalne mještane, uglavnom žene, i rekao "Siamo tutti fratelli", što znači svi smo mi braća. Pomagali su svima, bez obzira na to čiji su vojnici. Upravo taj Henry Dunant je kasnije osnovao Crveni križ, a njegov rođendan je 8. maja. Danas slavimo taj dan širom svijeta. On je ujedno i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Simbol Crveni križ na bijeloj podlozi je zapravo obrnuta zastava Švicarski. Neutralnost. Oni ne biraju strane. Njihova jedina strana je ona koja pati. Crveni polumjesec. U mnogim islamskim zemljama koristi se simbol polumjeseca, ali misija je potpuno ista. Pomoći čovjeku. Jeste li znali da su srce Crvenog križa volonteri? Šta mi možemo uraditi kao učenici? Naučiti osnove prve pomoći. Nikad ne znaš kad ćeš nekome zatrebati u parku ili školi. Učestvovati u sabirnim akcijama hrane ili odjeći. Biti ljubazan prema prijatelju kojem je teško, jer humanost počinje u školskoj klupi. Sa nama je danas nastavnica Smira Garić, voditeljica sekcije Crveni križ u našoj školi. Naša Farah je razgovarala sa nastavnicom o današnjoj temi, pa poslušajmo. Dobar dan, dobrodošli u našu radio emisiju Školsko zvono. Ja sam Farah Garić. Danas je i tu sa nama nastavnica Asmira Garić, voditeljica sekcije Crveni križ. Dobar dan i bolje vas našla. Šta vas je potaknulo da vodite sekciju Crveni križ? Nosilac sam van nastavnih aktivnosti Crveni križ već duže godina. Glavni motiv jeste sama karakteristika rada Crvenog križa, a to je razvijati navike i osobine kod učenika poput humanosti, dobročinstva, nepristrasnosti, poštivanja, kako bi naši učenici postali odgovorni građani. Koje aktivnosti najčešće radite sa učenicima? Najčešće aktivnosti Crvenog križa naše škole su distribucija markica, humanitarne akcije koje organizujemo sa lokalnom i širom zajednicom, te posjeta centrima koji se bavi osobama u potrebi. Zašto je važno pomagati drugima? Pomaganje drugima u njihovim izazovima i teškoćama u kojima se nalaze osvještava nas da budemo zahvalni na onome što imamo. Također, kada pomažemo drugima, u nama se budi osjećaj zadovoljstva jer smo uradili nešto korisno. Kako se učenici mogu uključiti i pomoći? U našoj školi postoji ekipa od 20 učenika koji dolaze redovno na časove van nastavnih aktivnosti. Na tim časovima nastaju ideje o humanitarnom radu, zatim vrši se pakovanje namirnica, prikupljanje novca po odjeljenjima. Pored tih učenika mogu reći da većina naših učenika je uključena u rad Crvenog križa tako što podržavaju svaku našu humanitarnu akciju, jer bez podrške svih naših učenika nijedna ideja ne bi mogla zaživjeti, niti bi akcija bila uspješno realizovana. Ovom prilikom se želim zahvaliti na nesebičnoj podršci svim našim učenicima, uposlenicima škole
i također roditeljima naših učenika, jer svi oni se uvijek odazovu našim akcijama i tako pomažu naš rad. Koja humanitarna akcija vam je ostala u sjećanju? Pa zaista u ovom proteklom vremenu bilo je dosta humanitarnih akcija, a pomenut ću samo neke. Humanitarna akcija za Emausov prihvatni centar Duje u Dobojistoku. Učenici naše škole i nekoliko nastavnika su prilikom posjeti centru uručili namirnice i higijenska sredstva. Zatim vrijedi pomenuti suradnju sa Narodnom kuhinjom Merhamet iz Maglaja, za koju već nekoliko godina tokom mjeseca Ramazana naša škola organizuje humanitarnu akciju namirnicama. I ono što je važno pomena jeste u ovoj školskoj godini imali smo humanitarnu akciju koju smo prilikom posjeti uručili Dnevnom centru za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Tešnju. Šta biste poručili učenicima, a i odraslima? Zašto je važno biti human? U vremenu kada smo se nekako krenuli više sami sebi, jako je bitno da gradimo dobre odnose sa drugima, jer nikad ne znamo kada nam može zatrebati pomoć drugih. Mislim da humana osoba pravi bolji svijet za sebe i za druge, i za kraj bih poručila učenicima, ali i odraslim, da budu humani, jer dobro se uvijek dobrim vraća. Hvala nastavnici što je bila naš gost u ovoj emisiji. Humanost se ne mjeri riječima, već djelima. Biti čovjek znači osjećati bol drugih kao svoju. Najveća snaga je u dobroti. Tamo gdje ima čovječnosti, ima i nade. Mala djela dobrote stvaraju veliki svijet. Humanost počinje onda kada prestanemo misliti samo na sebe. Poslušat ćemo kao i uvijek šta su naši učenici rekli o današnjoj temi. Da li ste i koliko ste humani? Ja mislim da sam ja human oko 90%. Ja mislim da sam ja humana, ali i dalje se trudim da budem što više. Ja mislim da sam human, ali uvijek ima prostora za napredak. Ja mislim da sam humana i da uvijek može više. Ja mislim da sam human. Ja mislim da sam sasvim dovoljno human. Ja se smatram da sam humana jer volim pomagati ljudima. Ja mislim da sam sad koliko ne znam. Znate li šta znači Crveni križ? To je organizacija za pomaganje ljudima. Ja sam upućena u rad Crvenog križa jer sam bila član sekcije Crvenog križa u našoj školi. Ja sam upućen zato što sam trenutno član te sekcije. Da, upućena sam i to je organizacija koja pomaže ljudima koji im su potrebni. To je humanitarna akcija koja pomaže ljudima koji su u nemogućnosti. To su ljudi koji pomagaju ljudima kojima treba pomoć i čuo sam jer ima sekcija u našoj školi. To je organizacija ljudi koji su se skupili da pomažu drugim ljudima. Zahvaljujemo se našim učenicima na iskrenim odgovorima. Nadamo se da ste naučili nešto novo. Sjetite se, ne treba vam poseban povod da budete nečiji heroj. Sretan svjetski dan Crvenog križa svima. Budite humani, budite hrabri. Bilo je to još jedno izdanje emisije Školsko zvono. Sa vama su bili Anur, Sara i Dalila. Do sljedećeg slušanja lijep pozdrav i čućemo se. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Kad naiđu brige mnoge, nema leka osim sloge. I u dobru i u bedi, drugarstvo ti zlata vredi. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba. Ako imaš dobrog druga, nevolje će brzo proći. Kad naiđe bolest tuga, bez poziva drug će doći.
sunca i od kiše, i od šume i od hleba. Dobar drug ti uvek treba, dobar drug ti vredi više. I od sunca i od kiše, i od šume i od hleba. Dobar drug